Dobro jutro, kao što vidite 6:34 ujutro je. Ja snimam na serveru Zari Gaming. Htio sam da pokažem lokacije na Zari Gaming i hajde da počnem. Ovo je moja kuća i evo ga moje auto. Prvo ćemo otići ćemo do banke. Mislim, da, do banke. Pre nego što odemo do banke, da vam pokažem. Ovo je Hude, Pamo malo i tako to. Sad idemo do banke. Ovo je, apoteka, nije loše određena, svaka čast napaderima. Stigli smo do banke, banka nije ista kao na svakim serverima. Evo, City Narodna banka, određena je dobro. Evo kako je iznutra, sve lepo određeno. Ovdje ako vam treba nešto da stigne kartica, ako vam treba malo češće da uzimate novac banke, evo ovdje pljačkate. I to je to. Idemo sad do opštine. Opština je isto cool odrađeno, to je nemoguće, kako je dobro odrađeno. Da, i pre nego što odemo do opštine, pokazat ću vam gdje je spam. Evo ovdje je spam, na Zari Gaming, nije loše odrađeno ni to. Evo ovdje imate da rentate auto, motor, to je to. Gore imate piće, popijete. I ovdje imate rent bicikl, ako želite. I to je to. Sad idemo do opštine, kao što sam opština jako ekstra odrađena. Jako ekstra, izmapana. Evo ga, stigli smo. Evo kod opštine smo. Opština nije loša i ona nije određena loše. Idemo vidjeti iznutra. Evo gradska opština. Ovdje kao što znate možete da jedete, evo. Ovo je ako imate slučajno lidersku kaznu, ona košta, ja mislim, 50.000, ne znam za to. Ove poslovi, možete tu poslovi, vidite ilegalni poslovi i legalni poslovi i ovo osiguranje. To je bilo to od opštine. Idem da vam pokažem. Burg i to je to. I da, iz Zlatara ću vam pokazati isto i server, znači nije isti server kao, nije sve na istom mjestu kao na drugim serverima kopiranje, nego je sve na drugačijem mjestu.
mislim ne sve, ali uglavnom sve je namešteno na drugim mestima. Zlatara nije na istim mestima kao na drugim serverima, nego skroz na drugom mestu. Evo ga Burg, što vidite, evo, to što vidite, Burg je Burg, naruči, imate riža, pizza i janjet. Ja ću uzeti pizzu, eto. Tako, idemo još da vam pokažem Zlataru i to bi bilo to, onda za ovaj klip. Zlatara je dobro rađena, znači svaka čast, znači maperima koji je to uradio Zlataru. Evo je Zlatara. Evo, kupi zlato, prodaj zlato, sve je dobro odrađeno, kad pljačkate imate iza ovoga se sakrijete. Evo da robate banku, Zlataru i to je to. Hvala što ste gledali ovaj video, to je to, pozdravljam Homija, Zoku i to je to. Vidimo se u sljedećoj epizodi. Vidimo se.